Pevačica iz Republike Srpske Andrijana Lazić izgubila je život padom sa 24. sprata sa zgrade u Dubaju. Okolnosti njene smrti još uvijek nisu poznate, a javnost je ova vest duboko potresla. Ona je juče uz prisustvo brojnih prijatelja, rodbine i neutešne porodice ispraćena na večni počinak u rodnom mestu. Otac tragično nastradale pevačice Andrijane Lazić, Nebojša Lazić, otkrio je da se ni on ni njegova supruga Ljilja ne osjećaju dobro nakon sahrane svoje mezimice. Moja supruga i ja smo van sebe, delujem smireno ljudima, ali spavam na svaka 3 sata jer smo na sedativima. Primamo injekcije, ujutru i uveče, pa nas to drži. Samo mi znamo kako nam je. Ovo je šok, ne bi nikome mogao tako nešto da poželi. Kroz kuću nam je prošlo na 1000 ljudi, mog anđela više nema, to je sada sve što znam, rekao je on sa knedlom u grlu. Naime, on je objasnio da sumnja da mu je ćerka pala sa terase usled napada astme. Pas je tu noć kada je Andrijana umrla cvilio kao nikada u životu. Izašli smo da vidimo šta se dešava, posle je došao do vrata i na kraju sam ga pustio da uđe u kuću. To je veliki pas, živi u dvorištu i ima kućicu i retku kada smo ga puštali unutra. On je predosjetio šta se dešava i na kraju smo se šokirali scenama. Kada je ušao u dnevnu sobu, samo je ležao i plakao. Vidjeli smo da psu idu suze, nismo mogli da verujemo. Pitajte komšije, oko 2000 ljudi mi je do danas prošlo kroz kuću, svi su vidjeli isto što i ja. Evo i sada vidite kako je tužan, sve je predosjetio. Kada otvorim prozor, on samo želi i gleda me i ništa ne radi. Inače, mislim da je pala sa terase kada je pokušavala da uradi selfie. Uslijedio je verovatno napad astme, pa je tako pala preko ograde. Nemam drugo objašnjenje, rekao je on. Na lokalnom groblju u Velikom selu juče je sahranjena pevačica i pravnica iz Bjeljine Andrijana Lazić, tragično nastradala padom sa 24. sprata zgrade u Dubaju. Neutešna porodica i prijatelji krenuli su nešto pre 14 časova ka grobnom mestu, a devojka je sahranjena malo pre 14:30 časova. Roditelji nesrećne devojke kao i stariji brat Tomislav bili su neutešni, a majka je jedva hodala od bola i tuge. Roditeljima mlade Andrijane pozlilo je u jednom trenutku, a brat Tomislav je bio na čelu povorke i nosio beli krst. Inače, opelu je služilo čak 6 sveštenika. Otac se od mezimice na dan sahrane oprostio i na društvenim mrežama. Anđele moje, lakše mi je jer si među anđelima. Nastojao sam biti dobar tata i tvoj zaštitnik kao beli anđeo. Ali uzeli su te anđeli sebi i neka te čuvaju. Znaš, moj dobri anđele, svaki dan bez tebe je teži i teži i kako dalje bez tebe. Stalno pomišljam, ući ćeš u kuću, sići ćeš sa sprata, izaći iz svoje sobe. Nikako da prihvatim realnost da nisi sa nama pored mene. Toliko nedostaješ ti sa svim svojim dobrim osobinama, ali i tvojom tvrdoglavošću koja te je činila posebnom jer si imala svoje ja. Želim da te se sećam kao na ovoj slici, vedru, nasmejanu i srećnu. Nadao sam se da ćemo proživjeti još mnogo srećnih trenutaka, ali ti ćeš ostati sreća mog srca. Ovi dani bez tebe kidaju dušu, srce, kompletan organizam. Nadam se iskreno da si našla svoj mir i to mi je sada najbitnije, napisao je očajni otac.